urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga muri Zambiya rwafashe umwanzuro ko Perezida uriho Edgar Lungu yemerewe kuba yakongera kwiyamamaza mu itora rya Perezida mu mwaka wa 2021. Muri Maroc, intumwa yihariye ya ONU ku bibazo by'abimukira Louise Arbor avuga ko adashidikanya na gato ko amasezerano kubimukira mu rwego mpuzamahanga azagira ibyo akemura nubwo ibihugu byinshi byahisemo kuyavamo. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Diane Rwigara yaraye ahanaguweho ibyaha harimo icyo kwangisha rubanda ubutegetsi no gukoresha impapuro mpimbano ubwo yashakaga kwiyamamariza umwanya wa Perezida. Perezida Macky Sall yaraye ayoboye umuhango wo gutaha ku mugaragaro inzu ndangamurage y'iterambere ry'abirabura. Ni imwe mu nzu zihurijwemo ibihangano byinshi byo muri Afurika i Dakar mu murwa mukuru wa Senegal. Amakuru y'abimukira harimo urugomo rushingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu n'ibyerekeye kwinjira mu buzima busanzwe nyuma y'ubuhunzi namwe mwakubiye muri filime zatangiye kumurikwa vuba aha mu gihugu cya Misiri.